sefake izilwane nomndeni wakhe. Ngibheka impilo yami la esuka khona, ngibheka isikhathi engihlangane ngaso nekhaya lezwi nentaba yendlu kaJehova. Engibuka manje ukuthi hayi uNkulunkulu nami ngiyambonga ukuthi kuthena kwakhiwa lo mkhumbi wekhaya lezwi nami ngabalwa ukuthi ngingaba phakathi. Kwathi makubalwa intaba kaNdlu kaJehova nami ngabalwa ukuthi ngingaba phakathi kulo mkhumbi ukuze makufika izikhukhula uzamcolo ngingafi ngifele ezonweni. Ngithi nje udumo uNkulunkulu eliphezulu nokuthula emhlabeni. Ngisahleli phansi ngithi awu namhlanje na ubufakazi abukho kulento engaka egcwele enhlizweni yami engifisa ukuthi ngingahambi ngingayishongo. Bazalwane mina angizanga la ngokuthanda kwami, kodwa ngakho nje soNkulunkulu ebusuku ngilele ngambona uBamsibande ngingamazi, ngabona ngisho isakhiwo sala ekhaya, ngisho uthango la ngaphandle. Ngathi manguva ngathi Nkosi yami kazi yini ke le ngiyibonayo, ngikhonjiswa insimo enkulu ukuthi wena uzosebenza la ngiyana umuntu ohlangana naye ngale uhamba naye eza ngapha. Ngathi mangiya komunye ngiyihlambulula kwacaca ukuthi akayazi lento wangitshela okunye, kodwa mase ngihamba kule ndlela sengiyayibona into uNkulunkulu ayikhombisa yona. Ngiyambonga uJesu bazalwane oyithandile impilo yami, ngingakaye ethuneni ngakwazi ukungena entabeni yendlu kaJehova, ngakwazi ukuthola ukuphila. uJesu Kristu inkosi.